serong long pini VDC first VDC Cup Honsri constituency along pini Honsri week ni sport association tumpen patir pipon pini final ang dehan ele so long as a chief guest ni sam na chipon kinangan dak thekonong lo we kingia so martung benjing lo khela julas te mimisen football funding ke parum pothek apen ka organizer tung pasami kirupilo son ansu se ki paprang pothi sport and paprang pothi ya fan klem pothi ya fan so abang hili alang tumasami big congratulation alang fan kilo apen thekan sami tum sport akin anak ke paprang pothi ya fan itum kaching hon doctor Tuliram Ronghang CM Karben non autonomous council apen kasa president alang likai sami ke matha do jet atok anu lo asami sport culture na mane sport anak kami ke paprang thegi fan ngapen mane overall round development kapre kahin det kali sami sport anak sami ansu se ardi lang lik ipon theka jok se senior ni coaching through kon sami sport na sami kon mane ini jongsi tum non nak anak tok long nangkok long habjan ang bong kan ke dipen hiduring song si kon long sami a feel the ground ta kimisen na song gi thekon long le mimela apenalan tum sami institution tami non da police station ta avelang registration ta avelang non prabjing pen kasa tum long alang tum kachuning rido mili kasa president hoy lapen kuni secretary hoy fan sami chuning rilo atum criteria ten dengan si purite la kami registration afan kiding kon chuning kon akhir jume atura dakpen me pun me etmen sin ni tum chengkong mo so first VDC Honsri constituency angkang an patupon la Honsri Owekimi Sports Association ki hekpen dosa tim lapen ke VDC chairperson pen kepathu pon misen eta nama dak si chon la lapen ke asabu kadure pine ki kham kheja misen eta nama dak si chon la lapen ke asabu kadure pine ki kham kheja sita Jubhong abi pin pen jingje abi pin pen si pini final anta jumpon kecheng si Honsri VDC Cup manget chun bameka lo sitame ilitum hadak timung rong long bathul pendak habjan long bru gusame phil bang ka hadakta meme la pendak meme da sitame asila so puthak bang nang tum government phan mane kachari bom government phan mate non present government man ko pilok chuni ri film meme da puthak nilihin pen ke government man isi chuni ri tung je ladar nili tum phan misen Honsri angkang phan isi feel lang people ni ko la pwede tum CM sir do akai do program lang sports culture la malang ni kai da leng ni sports fan kan thur pon phan se lang ni kai da claim pon bel an ko claim pon ibom lang la se alang li ni tum apranga din la naning kan ni tum la sports association pen ni tum kene seng pon elang sinon seng pon det pen ni lining thelo ja ke hai dr turam rang sar lang li ni tum han pon pe tak Honsri constituency han ni tum han misen me pen football field alang din ang chak ta do la pen ja ko pachun po pasinin pen ante kebang ji aning kan stame la somdak thak VDC Cup B2 jilang ma ola ke nilihin VDC chairperson ni dotike la so VDC Cup ke nili biponi bompo ako nilipit wagisa nili encouragement bompo la so cup kang continuity ke padui kamke là rom team hai là son tournament ticket point plan kasi ding ok to team it handap proud wala no 100% team event men rong siya na supporter live ding rong ding sampai disadvantage bang lagi inong ka khila rong ke khila ge mania hot plan ke tournament ko la sa practice ka sa disadvantage di teman aso tournament first match bang ke joy bang ke si support team hi jan hai encouragement bang mission la ante la VDC Cup first time organize pathak nang tum pilek kuipo hai pi ni so terang pian ta churo la son tournament mission men organize pot la mani la youngster han mani encouragement health nat pen la pen ang song yang tu dili team han churo parpit la ni han